eno kire se me te wa na me ti se e bia onipa no bibia to no a na maka se ene promise odi ma me nti a wan fulfilling nti ana wanya sa wo hawo no ana uya sa obi kura tia obeka se ne wo kwa na wo kia de e tia no okay sorry se obesa wo bo no wandi bo se no so a ana onam ya to ne nsa afre no ana wo wu a ebia in your closet na me bitima be ka kire wo se eye de oye ye ntia ana onam ya de ne kra afuru nsam ne no ye declare no public oko declare no public pa ebia ko be ka se bia wo hye wo ye de ana wo ku nipa because o promise no anye de ene wo ndi so Mema obibia akwaba ede eba too much GH so Ghana wahala jumedi na ebre asose enenso yede ebesommo ewo ye fidie kese yi so na eye mu nuaba Adjei Sikapa ne nenso menimu edi ehia yi na ene dey ensem aba beto apno so aye betwe ne sere ene abasa apene pomasi bre eye sofo bia wono waba abonten aba bekire obi wu a wawu no waba ma ye hunu se wo oboa wa na se wo konya minipa bi ho na se o promise na wandi so a eno krampo no nyame etimi se wonya yaresa krampo nyame etimi ekun na wono e de ababa betu edwa ese ye nua bema eye na Adjei Sikapa ni wu a wowu ye no eye wono a ne outsmartness outsmart no ebra wo yare ye that was last year no mu na wono eboa no ema nitimi so original na so no promise no se wo be brand no Adjei Sikapa pupuduro na ebiem nso so be run interviews e wo eye radio station e dia ma no na wanye ne no e na di ni wuo aba abre no na sofo yi ni din ene eye Bishop JY Edu no den sem we etu edwa no Ghana fo atwa bo no papa efa ne nsem a wodi etu edwa no ehum na eye Minya bema yem papa ya de nyina eye Pastor Richard Obriyeboa enso so ewa ha ye be na dwenkyere e de afa ensem we hu enti gibre ye twan ho abaye ba ye de nkomodidie no ebe hyehye so for mesanso emamo akwaba ebiem Pastor Richard Obriyeboa a oda asori ani din ene eye Covenant Prayer Chapel ano ene ne dey meneno ebetwetwen enkomo no entime nyi wafide no emfiri aha no se afei ene waba bekan ho eye dwumadi a chese eye sofo bi ne nsem odi abatu dwane ne ye ba bebobo ho ni ahwe se eye ne kwan so anu se nyame nipa okasa sa enu nti kai ho na yembonra eye ensem no Pastor mema wakwaba ba yedwumadi yi eso so baba empombo ko die ade achi de yese nyame ntie ho ye ede radi ase nsori man nso e obia ho ede radi ase sofo yen shadio se wakwakọ ye nyame nipa yi na eye den a won sori ma obi de abusade beba wanim ebi no mo ebi wo hono ebi o yare o pa kwantu wo pedibi na se waba wanim anase bia wo watu anamo akwa hunu ne dabre mu se enye na o render was service aduma chede nyankopon de ama no se wo exhibit ema nipa ne nya na yaresa na breakthrough nipa ne pen wo nya eya by force nipa ne embra won cheme meda wase mi nua ba me chia too much GH ahwefo nyina obusa sem na ebikum okay yan hwe ni se niema mi no me fa no niema mi so okay adumre bi o Bible ni mu no Bible say Kristo esa akwatafo bi du biare na enum no anche bia ana yete se obaako akọ Yesu nkyɛn e de aseda ekoma no oduru apɛ na Yesu sɛ na sɛ mesa enipa mako edu yare na enkono no a aka no omo de omo ewe that means say ahai Bible no ma yete ase pefe sɛ edum pempensuo bi a etwa sɛ onipa onankopɔn yɛ ade ma wo a o kyerɛ sɛ won so ani aso
etoro bia Okay. na ehia nso sa o Kristo ni asori ba bia nso so eso sa kind of appreciation ni say me de me how ekọ asori ana onankopon difo ebo mpaye ema me na adom ni nti na ono na adom a efiri osoro enti me ho aye de atome enti etodo bia etwa se nsolema must not be blind. Okay. But yenhunu ade a Yesu Kristo aye ewo yan ankasa ya brabo mu yen fa aseda enkoma because Jesus impo edum ne bi na o demand de ya aseda. Okay. However, say Bible no kro na asa kan say ode ma ye kwa eni ntinu yen so yen fa nye de e ma kwa unyaba meka se mu bat mesa baba bi kakra. Okay. Sa ode ma kwa yen fa ma kwa ma nchire mu mesa aba so na baba ka bi hwe sa ye de ma kwa yen fa ma kwa no say ye economics no ye define land say land is a gift of nature. Land, it is a gift of what? Of nature. Maybe what? Okay. But then, enkraha. I said, maybe I'll go there. Many dear children. Even though economists will tell you, say land is a free gift of nature. We did nothing before it came into an existence. That is land. That is one of the characteristics of what of land when we study economics. But untimi kanje mi nedua yi say ukwa gogosia asase bi da wa ukwa ya say unyankopon say ana economics. I was told by my class teacher said land is a free gift of nature, so that I have come, so this is mine. Hey, What are they saying? So that is economics. That is the word of life I heard. Yewo. Nti ene de ye won kofo hwehwehwe sane ma no eso. Yenko Bible say odi ma kwa. Nti yenso yemfa nye de yemfa makwa. So this, it has nothing to do with the land and this free gift of what? Of nature. Okay. When it comes to Onyankopon there eduma yimu a. So therefore etodo bia asofo a Christopher nkofo a omoya gifted etodo bi na so onyame ma ya dom a na omo ye venerable no eba ye nchen na oname fa ye so e de adom no eboa wo mu ya nka me dia madwene mu de nka me ye ndimande bibi bepere emfiri wo nche. Okay, madwene ye ndimande bibi sa se da na de ade ni fin se nka nwia but onipa na free well na oba no de aseda ba that is scripture. Okay. Uche wonsemu edi kan wo ma yete ase say yes obi ye bibi ma wa wo be ba da se ebi asofo waba wo na se aba be se bi adom ayaresa na wanya no wo ba da se no is it compulsory say wo omegina like nipa na ni mena se na se aseda no onfa mbra wo ankasa wo ho no because wo ho no bebeje empire bo ne bia na wamba sorry ni nyina anim no beka ase bi oyare wa be hu sofo wo fie me ho mfa me sei na wa bompa ye de ama na bia konche ni bibi kra wa ye de ata na chi na wonya ayare sa na wa ye na agen sei bia wa ma yate ase se etoda wo se nipa o da ase because ye nyankopon kra wo sa kwatafo du no wo mo ba ko bebeda na ase enti wo beda ase no wo sofo no mum na wo mbra wo ho ememeda wase anaso won be jan congregation anim na won ka say sofo na me ho mfa me ba ne na ase me besre no say me ho mfa me say wo bompa ye ma me no ebias me ho atomi entimi de rade ase anaso sen pese wo kire ho no ma ye me da ase fa sembu say to so mi. Okay, say on kwada sofo na so kokoom ana yitwasa chenchena o megina congregation no anim na on dase ana ahanso me fa no kwa mi so. My question is a very interesting question. Papa. Oni. Okay, can the book of Psalms or say the oname agye no ompa mu nka se ampa oname agye. Okay. It is a yes scripture we dia opa mu he. Nka opa mu aka e wonyankopon asolifie. Oh, okay. The entire opa mu aka no wonyankopon asolifie ni se o say the oname agye no ompa mu nka se ani oname agye no. Ede na tato ne tato ni ntini a wo se wo de na mefie na wo da ase no ene se ana pa mu ka na mefie ni se e bia enkohwe mu no na obi e wo the exact condition a wo uko mu a oname dinfo ni timi fa wo so ye de agye wo
nti bia sɛ wokɔ hyɛ saa testimony ni ana wokɔ hyɛ saa dansie yi o nankopɔn te asefo fie a ne wo de same wo haw no mu no ɛte sɛ me haw yi no obi edi bi ba ya oname nam papa so ana osofo so ayamani ene me nso aso dem a sɛ mete dem no sɛ mate sɛ obi anya saa ɔgye dia ene me nso I will be more encouraged me be semi nkunan ebe ma to aso wani gye mu aka akwa ba sɔle hɔ efiri sɛ wo ha me de bae no sɛ obi abedi adan sɛ wa sɔre no mu sɛ no the same one ne bae ne kɔde a ene me nso be kɔso atena me na so na sɛ kyɛ de ya onankopɔn bɛyɛ de ebegye enti sɛ eba saa kwan no so na sɛ yɛpa mu aka de a asɔre fie hɔ no ɛyɛ na ɛyɛ for evidence or for purposes of say bia no obi wɔ saa nyɛma na mu wokɔ hyɛ no wɔ hɔ a ebetimi ahyɛ ne nkuran ama na ayɛ de ama na ba. However, the second thing I'm a person or angle I'm a person me for free and so anyway. It do baby a obu ho kra no a so obi dia down say wa saw them otimi na attack. I tell you. Okay. Obu ho a owura saw them obi dia down say a otimi na attack. Enti say onipa no anya kwanya a me di na down say wa saw them na oba wo papa ho nko a na obeka na dance a asi yede e kire wa there shouldn't be any cause for alarm. Okay. For the purposes of say niama aka no oname betimi abo onipa ne ya ho ban unumi say e o wiase bible say enye ne honam ani moja ana yede ana nya. I am taking this from an angle say sunsun asana me yede ana meka bible say enye ne honam ani moja ana yede enya obu hono mo a eye say obehu wo sofo no enu enti ana sunsun e wo soro sen no enti ana onya oje ba say ka him or her alone and the original say or born empire ebia nkoje anyede ema enti it is your glory, it is your covering that is covering the person onya ade ya oje enti so aba in your closet na or the aseda ejanami dimu dia ade e dia manwa you just have to accept it send ye be ya attack an ke betimi akoni pa no so no compare say ko be shine no publica en ke be ko no so no enti mi nyede enti mi nyekase. Okay. Apostle Yansansha Adiebim. Say maba wanim. Wa maba be busa wadi anase maba say bia sofwe. Me hu say bia wa ye bibia mobi wa bompa ya mobi wanya ya resa. Wetimi ama obi etu kwan wetimi ama oboni awonta. Me nsusu say ni say na me hwehwe. Na wa boa me ama me nsusu ma de sede amede eba na me na mo so ama abem. Na makase software sa aba mawie ene meba wo honom na mape bibi kakra bi e de amount na me channel yi so megina so na ma ye de ma broadcast wo na enkrofon so etimi aba won sorry na se ma anya no ema like de na me hwehwe no esa free men sana Una me ode ade ma wa onye che wade a onje ena se masawo yade ma promise you sika masaka kire wo se me do be come channel so na ma broadcast wo se ne be ya anipa betimi aba sorry ye nhwe ni say first of all why ne twe aka ma urade onno a bible say ye ma ne din so sene a obetwe aka ahyede ahyede hu de ya enyunya so atemase ebiemu nso so ye nhwe no this angle say John the Baptist, he was in wilderness, but na nkofo efi Judea Samaria abese kono ho ewuram. Bible said and the fame of Jesus spread across without any television broadcast, without any social media, without any platform. Nobody gave Jesus a platform, but bra honkonkron no eba ne so no o say na honhom no ba mo so ma dance for afi Jerusalem kopim widi ani asaso de ya anoma. Until John the Baptist was in wilderness now on one broadcast no say nipa firi achichi benchai e ba ne nchen na o ye nsankyerani ma nipa adenti na onankopon sofo obi why nsankyerani am obi na fa so nsankyerani ayede ade am obi wa promise usika owie na osaka che o se odo beko amamu a enye hwe dinta me busa nsem we nyina Bishop JY Edu asemu ye nua bema wo afri mu beye na wo twetwa mu ye nua nana Adjei Sikapa ni wo a wo wuye wa ba abontia ba ba kire de ntia abrante ni wuye na ni nkire mu nyina ene se abrante ne yare that was last year ni mu
afi etwa mu no na eno e ma kyese nyame nam ono ne som e ma brante ne timi so original ye biem a ne ho eto no na brante ne promise ne say wo be pesika bi e de abre no na wa broadcast ye na asori na enkofo atimi aba ho bi enti ya abrante na anye no susu say ye because of ye promise our promise ya when this one nti na nyankopon age ne krade afri ne nsem. And to me my dream chiri me susu say Bible said for it is an appointed for a man to die at once, but after the death there is what? A judgment. Okay. Ewo wiase oname ahyehye ebra ne na ato ho no mo a oname atimi ato ne nsa afiri onipa bia at any point in time. So what must and into them person me ka e wa ha ne say me dia ma adwene mu no misusu se ebia anya nu nti e na oname agye ne kra afiri dia ya afiri ne nsa because of promising sika no promising say odne beko odne beko television so ma broadcast ni nti na oname asa agye ne kra de afiri ne nsa kunya ba we I can't say me. Okay. Men can't find who I am. No problem. Okay, fine. Yabon paya man call for be biddy. I will promise you Yamakasakasi, but up to now, and baby. And not just say me to Anna, me to say, be a onipan be a tonoa. Namakasa, and yet promise or demand me in tea. I want for filling tea and the winners how no. Ah, now. Oh, yes, sir. Obi Kratia, because I know one over Kayade, Tiana. Okay. Sorry, sir. Obesa ubon one di boss no so a. Ana oname ato ne nsa afre no ana wowua. Ebia in your closet na me betima be ka kire wo se. Eye de oye ye ntia ana oname age ne kra afiri nsam. Na no ye declare no public. Oko declare no public pa ebia ko be ka se bia o hye no aye de ana waku nipa. Because of promise no anye de ene wondi so. Eni nti no me de aha me ka se osofu bi na me ye bibi fa wo so de ye de ma obi a o hyew ba na obedi bɔhyɛ no so a eye o medi bɔhyɛ no so a eye because ni nyina yi dankopɔn de ya asɛtwɛ epichi wa no pɛ ya me ho no ma na ma me bi ka kyerɛ me sɛ osofu upichi wi a ɛyɛ abra me ni bi de me koye me duru a na o sɛ osofu bɔ mpai ma me bɔ mpai ma ni wi ye no me di mi ka ɛkɔ no sɛ papa me nkɔ na me sɛ mama me ba o sɛ da bi o di mi ka o de envelope e bi e de e di machi me ye ya no to envelope no na me there's no way me medi na idea ya envelope no ono afina kuma mu no de de so I have to get it in the same way ono afina kuma no so de ade ne de e ba wo ye de because Bible said o kan sempa ni didi de ya sempa ho eni ntini me de me ka kire papa pani say ma on kase radio so a papa na amfa na anko ana television station promising say ode ne beko a wan fa na ne de anko no eni ntina yemia be ma na de ebia na ye wo ne kra de ya nkonchia so be de. Oh, okay. Na and sorry man so mu di bɔhyɛ so wo mu like wo promise asofo so mu ndi so no so den na betimi aka fa. Papa so busa sai sem me ba ho betwi o mani. Tie. Muntie nsole ma muntie. Nkwanchana de efe. Edi sika. Ene ye. Obaba, on say utimi me hwe pa o. Utimi on say obet obi ewiase nyina hwe. Nti nka abetena ena bibi enkoye ne hyewa. Obi be say na ma comment about uti no. Oh, ye fe kra ye beka. Sa. Na enya fe. Me bwa. No kra. Sika na de ye. Very good. Nti sorry ma. Mo wura sorry dem mo hu say light. It is kind of toy. Okay. Air condition. It is kind of toy. You be see a sorry dan you better cement there sika. Nti owura asori dem you be slam say any by force. Na mmomu no Bible say mo onipa ensusu a ona kuma mu de obeye de obema na ono ankasa nye de ema. Bible say Koronto asafo no na omo ye asafo na omo ni bi na nsusu omo ankasa afi omo ho hia mu na ye de na donate se ne be ya asafo no be ye de ebe kohwehwe papa bi ono nko single handedly osi asori dan ema Kristo enti bra papa no eba yare ye no Bible say asuafo no tu mirika ko Yesu Kristo nchan akeka cha ni say owurei say obi wa hanom a ohia ayaresa I think Mark chapter 7 so obi wa hanom a ohia ayaresa a
Sa osra ni Yesu bi so say adai o se efiri say one papa we a good man. Almost 2 he has also built for us a synagogue. What is the purpose of synagogue? The place of synagogue is like a present day church. It's like a modern what? Church. You bet me sia ko tenemu a siadan. Eye sika na papa ne de e see. What must say? Eni nti ensole ma ura asofo fie ura asore dem na se wokọ na osofo abompaya ma wo sebo disu because Bible said onankopon wo hoi otinkwasiafo de ya ebose nti wo seba disu ne hu se nyame dwuma sika nso ye de eka. Okay, yechi ensori mani wi no. Asofo nso so amon nso so esa yade bia na so mo ye bibi de man ensori ma wo de wo hye eto wo nso so emfa bibi embra ne no so de na abeka de afa ho. Me ba ho nso mi aba. Ade no on se nyame ase won se aye 2 double very good. Ti twa ha wi aye ntwa ho nso. Yes, apostles, prophets, pastors, evangelists don't demand anything from your members. Okay. You see, the reason is that onankopon soma ese ye nko no o se monko ma monfo sika boto nye de enka mo what you say na mokọ na se omoje masomdwe ma monse oname asomdwe nye de egu ho na emu no o ma nyama monpropro mo na mu na te emfa nye de emfa ngo na enye a sign of rejection enti me tu asofo nyina afo se adwuma no ye ni yi a enye wo ana wo kwa ko demand se 2000 okay 5000 7000 oya sa na adwuma no ye dey o se no enu ni mfiri nyame osofo bia obompa yiwie e charge nsolema bia no unyankopon am promise ye dey ya am promise ye sa oye ne se ne fata onu nyankopon na obey dey obehwe ntima osofo bi amfanani ansi asole ba bi su se me na me bompa ye ma awo me na me share wo nkomo me na me ye wei me na me deliver awo nti se me deliver wa wie dia ane by force by hook or crook it was a kwan bia so odi sika ye dey ebrem oye sa na gospel no number 1 o pervert no number 2 o divert no number 2 the focus of the gospel no you are missing it number 3 just say enyama bebre na de keka de ya asofidie ni de ya enti ama ye hunu se ofiri nyame anansa wakoma no ye janim se o ba se o be propagate gospel no wa bre sika je bia anye de enimo yo so for ye de yankomodidie no esi na foto ben so na wo de be ma JY edu e wo ne nsam a wo de ababetu edwa no ehu you I am papa penim. I will have to be careful about the usage or the diction of my words. Okay. You know, diction is the choice of words you used. Me person me catch your papa penim say. Wa se de nyame dwuma se ache pa. Oba nyame dwuma mu ache pa mini pa. Oh, come see. There me catch papa no say bia na papa no ode yawo na ye de na kasa. But ye besre ne se odi anka ni die mafutuo mu ye besre papa se o ma ne de enkoda na ontwa so na efri na ekono obi ade ne hawba na se oname efa no so ye de agye no o ma onipa na nkasa emfi ni pemu no mfa asedanye de emra awurade because ya papa yi o na midwuma che je wa ye do ohia hwe o bibia wo se onipa ye de enya bia nti aye no ngongo se television ya mfa na amma so a ha no na bi nti ya papa no animra ne ho so na enyema bi a onyam amane de amane nko. Okay, apostle for number 2 edwane fancy yo me number a pese o frame a obenyame eni ebi efrefre me through this media. Yeah, so if you want to keep on calling me 0246 42 6375 last one 0246 42 63 75. Yo abusiafo Pastor Richard Obriabwa ene ne de ye ne no esi enkonwa etwetwe enkomo efa Bishop JY Edunensam a wokan ye ede efa na Adjei Sikapa wanya ne ba bi ko eho na ye si ni nkonwa akese ye pe ne pomasi bra won so wo fie ensam no de kan ye den na wo ne ye adwen wo ho de wo ne ye nya adwen so no
fa wadwenche no ebra so ne ye adwen so wo fa baby so ana no so wo de wadwenche no aba e wo too much age your comment section so won subscribe to your channel na message wo be ye ebia mo so like your videos na share your videos no fama enuanom adofonom ene enamfofo enyina ebia mo so betima follow yen e wo your Instagram page @tumaginh_ na emrepem no ye de madwenche nyina ebetu edwa ede amam me amede dwumade ho chia me midin ene Adjei Sikapa dasene ye besane hia Oniadafo ahaye GH too much and I okay Malupi and a case also for Malupi me baby I mean baby too much GH one I'm subscribe come home young Koreans and power but as my crowd